Ngalai kenyuk mentang ngalai kenyuk. Hello everybody, welcome back to another video. Te mentang kesini ngambil balik kuai siapa sana syash. Mesti hari syash nang. Te ngambil balik kuai ngambil balik marway. Te ki tiar dong lara. Ki bam sebet ya tangan. Ki biskit ai ka adap. And kila bani ki kuai juga mah. So kene kuai rumah adap sana. Sana lah deh. Không lẽ pro tay bớt là không lẽ trim te anh ta cả qua cầm đại hệ cả đít te ngà hợp thiệt sự kim môi đại ấy te tăng kita hi te sekan duk baca cakap khoai mah te kita kibru kima subscribe dekat channel jangan so bahas subscribe lam dekat channel jangan tapi best cakap video jangan takkan best te just leave it i wait kum tu nilai dah tong ampun pun kitin ai dah jangan start lagi video mah bye bye guys. Abang ni surok kalau kamu dah snew dah, tangan ni snew. Si di view kepung dah kata nangkai. Main fire stage dah. See mo guys. Chalo, nhà khoai nọ. Hambu baik yang teh. Teh nhà khoai nọ pasang ni mah. Pasang ni. Unexpected guys. What fish is this? I don't know. But comment guys kadi kedok you kan emang. Ngalai kenyuk mentang ngalai kenyuk. Pas time yo dok nawak kan. Ong lain yang kedok you kan emang. Guys kani kadi first time juga bang kuai sana yo dok you ngam tip kan. Kau cakap kuai kau bercincar penbuk kamera ru. So dapat nak bang teh. Ni wing dapat nak kuai teh kalau dah je kan emang lah pak sikriau. Simon bom nó đã cả cha chứ phăng đại đi 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 nhà bom cha nó đi tiffin đã đội yêu đội CR ni ở lòng cùng nó đây position nó nani sini satu situ te ini ya bom nó mà Ambil dah jing yo seperti hing mah ni ngaso benut ke tu belat away so benut sa duk mentah ngade ban pelat size wah thôi tukut bet tom ni lei la ja next time min saya pasang memang so guys ngamut mi nak nak minang bye bye aku tawan yang mah kene kade ka wa sau boy mendihar mah so ini guys kat nehim tas ni teh tang ba still hi ngam jiyo dot dah ji shisha wa kane kade ka first time jo ngama bakal khoi man wei wa yo dot te takat tahi boleh shibun ba pipe jaga video jo ngah nadu bestang nadu kod and please make sure you subscribe my channel and please don't forget to press the bell icon.